Biyag ti tao. Nagrig kat ti biyagan ay ti mannalam. Kaya't ko tagbirok iti sa bali at trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayim kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldom ako nam. Samot una dakil. Ngam dakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Huwag paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta aya. Uwan paray. Para kanyak. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa laing. Dakkel kano ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas a masida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti konstruksyon. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit ko ngagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadda mo agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Uwik katakaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta sika kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka Isuata sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom. Di kan sumrek intun Lunes. Inan-anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y mo siguro master ka katrabaho paray? Urayan niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay.
At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mo ti sweldo. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta, agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanayag pat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y kati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay, saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang, imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarut ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog mati agmalmalam nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto akon. Ay ka nasaya at mat, tanapanunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka, uray agmalmalam, nakaida ka. Apay katasaan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makina. Apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kasya akit kita na ka. Ay naure po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudot? Ay, wala. Ay, so nga man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kung ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga ro trabaho ka. Nakapasyar ka mat, Raymond.
Ada ka di bagam? Ay, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka lang iti sabali nga armam. Apay, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustok ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka lang iti sabali nga armam. Ay. Ay na, apay nga ibalibag mo diri daw. Apay akas na tijar mo asimang pat. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakda ka madam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y noan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay mai. Katamo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan intong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak. Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglala ang andangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya, saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutain. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kak to iti nalalaka. Kaya ito makasapulak. Sobya man nga ramon ni Mersey. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit Ay, tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit din akam na idipinastad ni Mersey. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mersey kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho na nang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mait. Kaya saan na mababad ti imak iti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay,
No saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manun. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod amo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan nangatan Maragsakan ak nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanusa mong ti trabaho. Nga, imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Oh, makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jakman amo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan lantan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito ya kung sirok ti akasya nga ginaw. Tay sumat ti asin dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal dita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa na basbasa kayo na nasa laing. Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok kun Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ani nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga minti na pasama nga ita apay anak kima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo. Ken agkimkimat iti nakapigpigsa. Ket iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya di nakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kapinagtalinaid ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo. Agbyagkan asiksika. Awanan tinamnamaam mamangtulong kan ka.
Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmulaak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tayo drama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para iti script ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa.